muka rezekine Oi geng Balikas Yau Labana Al Yau Ready Kicau lumayan setar sekomong laputan rawat tiro sing pos-posan manuk sekti mondro kuno modal nekat karo donga mania kawan kayi manuk kuwani kemati kicau 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 mania kicau 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 mania kicau 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 mania kicau 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 mania Burungku datang semua senang burung berjuang suara lantang burung berdendang di atas tiang ratu tu kondang sing penting menang burungku gacor wes mesti sekor burungku merji rasa domeri burung menari naikkan tensi angkatlah topi minat monggo japri kicau 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 mania kicau 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 mania kicau 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 mania kicau 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 mania pol danga digaspol danga danga manukku siap nembak poin kura ke oya rai siap biak setelan wis gaspol danga muraiku menang mutlak liyane bungkot untuk kesan dengan ikut biro TV warga Madani Tour, kesannya sangat baik sekali, sangat menyenangkan dan sangat memuaskan, dan semoga kami bisa menjadi langgan dari TV warga Madani Tour. Dua. Terus ini. Belum juga ya. Hah? Salah. Fungsi bengkel yang belakang aja yuk. Apa fungsi bengkel? Dua. Hah? Aku dulu.